Zdravo, zdravo, ja sam Ivan. Dobrodošli u još jednu epizodu KIT podcasta, četvrtu po redu. Danas se upuštamo u jedno, rekao bih, fundamentalno pitanje koje definiše modernu tehnologiju, a na koje i sami retko pomislim. Zamislite sledeći scenariju. Upravo ste kupili potpuno novi, sjajan pametni telefon. On je poslednji model savršenog dizajna sa moćnom baterijom i vrhunskom kamerom. Uzbuđeni, vadite ga iz kutije, uključujete, a na ekranu se pojavi ništa. Nijedna aplikacija, ne možete da pozovete, ne možete da pošaljete poruku, nema web pretraživača, nema galerije slika, pa čak ni podešavanja. Samo prazan crn ekran. Imate u ruci neverovatno složen komad elektronike, ali on je potpuno beskoristan. U suštini imate skupo, beskorisno gvožđe. Ovaj jednostavan, a opet apsurdan primer savršeno ilustruje centralnu ideju današnje epizode. Razliku i neraskidivu vezu između hardvera i softvera. Koncepti hardvera i softvera su, kako navode neki izvori, postali prilično zamagljeni, jer IT sve više funkcioniše kao usluga koja nam stiže kroz utikač ili kroz vazduh. Tehnička strana svega ovoga, ona koja pokreće naše uređaje, postala je nevidljiva za prosječnog korisnika. Upravo to je naš cilj danas, da povučemo zavese i rasvetlimo tu nevidljivu, ali ključnu dinamiku. Ako hardver posmatramo kao telo računara, onda je softver njegov um. U ovoj epizodi razotkrit ćemo šta je tačno telo, a šta je um i, što je najvažnije, kako rade zajedno da bi praznu, beskorisnu ciglu pretvorili u moćnu mašinu koju svakodnevno koristimo za sve. Od jednostavnih poziva do složenih igara i kreativnih projekata. Hardver ili računarski hardver predstavlja fizičke komponente računarskog sistema, odnosno sve one delove koje možete videti, dodirnuti ili osetiti. To su opipljivi delovi poput matične ploče, procesora, memorije, grafičke kartice, monitora, tastature i miša. Važno je naglasiti da se hardver ne može zaraziti virusima, koji obično utiču samo na softver. Oštećenje hardvera je fizičko, poput pregorelog čipa ili polomljenog ekrana, i obično se rešava zamenom neispravne komponente. Hardver se ređe menja nego softver, s obzirom na to da su njegove komponente dugotrajnije i nadogradnja zahteva fizičku intervenciju. Unutar tog fizičkog tela postoje tri ključne komponente koje čine srž svakog računarskog sistema: procesor, radna memorija i dugoročno skladište. Mozak računara, centralna procesorska jedinica ili ti CPU. Centralna procesorska jedinica, poznata kao procesor ili CPU, naziva se mozgom računara. Njegova glavna uloga je da kontroliše i upravlja svim aktivnostima računara. Izvršava programske instrukcije i obavlja sve matematičke i logičke operacije. Da bismo razumeli njegovu ulogu, možemo ga zamisliti kao menadžera fabrike. Procesor dobije naloge, instrukcije i koordiniše rad svih ostalih mašina i radnika, hardverskih komponenti, s ciljem kako bi se posao obavio na pravi način i u pravilnom redosledu. Fizički procesor je veliki, često kvadratni čip koji leži ravno na matičnoj ploči i obično ima neki ventilator ili hladnjak na sebi kako se ne bi pregrevao. Kratkoročno pamćenje, radna memorija ili ti RAM. Radna memorija ili RAM, Random Access Memory, funkcioniše kao kratkoročno pamćenje računara. To je privremeni radni prostor gde se skladište programi i podaci koji procesor trenutno obrađuje i koristi. Zamislite RAM kao radni sto na kome se nalazi udžbenik, sveska i olovka. Sve što vam je potrebno za rešavanje trenutnog zadatka. Umesto da svaki put idete u biblioteku da pronađete knjigu, bilo bi sporo, sve što vam je potrebno za rad imate pri ruci na stolu.
Na sličan način, aplikacije i datoteke se učitavaju u RAM sa sporijih diskova kako bi procesor mogao da im brže pristupi. Zbog toga je brzina čitanja i pisanja informacija u RAM memoriji mnogo veća nego kod diskova. Što više RAM-a računar ima, to više stvari može da radi istovremeno, odnosno da ima više otvorenih programa i dokumenata i da se performanse ne smanjuju. Ključno je zapamtiti da se sadržaj RAM-a gubi čim se računar isključi ili ti ponovo pokrene, jer je privremeno pamćenje, nije trajno. Trajni arhiv ili skladištenje podataka, HDD ili ti SSD. Za razliku od kratkoročnog RAM-a, diskovi za skladištenje, bilo da su u pitanju HDD ili SSD, predstavljaju dugoročno pamćenje računara. Njima se trajno čuvaju svi podaci, uključujući i operativni sistem, aplikacije, dokumenta, fotografije i videozapisi, čak i kada se napajanje isključi. Dve dominantne tehnologije za skladištenje su hard diskovi i SSD, odnosno Solid State Drives. Razlikuje se po tehnologiji, performansama, izdržljivosti i ceni. HDD-ovi su starija tehnologija koja koristi mehaničke rotirajuće magnetne ploče za čuvanje podataka. Mogu se zamisliti kao klasični gramofon gde se ruka za čitanje pomera preko ploče koje se okreće. Zbog pokretnih delova, HDD-ovi su sporiji, proizvode buku, troše više energije i podložni su mehaničkim kvarovima. Brzina prenosa podataka je ograničena brzinom rotacije ploče, odnosno najčešće 4200 do 7200 obrtaja u minuti za desktop okruženje i nešto više 10 do 15.000 obrtaja u minuti za serversko okruženje. Glavna prednost im je niža cena po gigabajtu, zbog čega se i dalje često koriste za skladištenje velikih količina podataka kojima se ređe pristup, kao što su arhive ili rezervne kopije. Sa druge strane, SSD-ovi su novija tehnologija koji koriste flash memoriju, slično onoj u USB-ovima i memorijskim karticama. Za razliku od HDD-ova, nemaju pokretne delove, to ih čini mnogo bržim, tišim, izdržljivim i energetski efikasnijim. Zbog toga se brže pokreće operativni sistem, a aplikacije se brže učitavaju. Brzina prenosa podataka kod SSD-ova može dostići 500 MB u sekundi, dok novi modeli mogu ići i do 3500 MB u sekundi ili više, što je višestruko više od HDD-ova. Glavni nedostatak im je viša cena po gigabajtu, iako se ta razlika sve više smanjuje. Pravi razlog zašto su nam potrebne sve tri komponente, CPU, RAM i skladište, leži u njihovoj međusobnoj hijerarhiji brzine i namene. CPU je najbrža komponenta, ali ima vrlo ograničenu privremenu memoriju, odnosno cache memoriju, koja se nalazi direktno na čipu. Da bi radio efikasno, oslanja se na brži, ali veći RAM, kojim obezbeđuje podatke potrebne za trenutni rad. Obe ove komponente oslanjaju se na mnogo sporije, ali masivno i dugoročno skladište za sve podatke koje nisu u aktivnoj upotrebi. Podaci se prenose iz sporijeg ili ti prostornog skladišta u brži, ali ograničeni RAM, a zatim u munjevito brzi CPU. Bez RAM-a kao ključnog posrednika, računar bi morao da stalno pristupa sporom dugoročnom skladištu, što bi ga učinilo neverovatno sporim. Ova višeslojna hijerarhija je pažljivo dizajnirana kako bi se optimizovale performanse i brzina obrade podataka. Softver, aplikacije, programi, operativni sistem. Ako je hardver telo računara, onda je softver njegov Softver je neopipivi mekani deo sistema, skup instrukcija koji govori hardveru šta i kako da radi. Računar bez softvera je, kao što smo vidjeli u uvodu, obična neupotrebljiva gvožđurija. Softver se deli na dve glavne komponente, odnosno dve glavne grupe. Sistemski softver i aplikativni softver. Veliki dirigent operativni sistem. Najvažniji deo sistemskog softvera je operativni sistem ili ti OS. Može se definisati kao program
ili preciznije skup programa koji kontroliše rad računara i svih njegovih komponenti. Uloga operativnog sistema je da olakša korišćenje računara i obezbedi okruženje u kom korisnik može da izvršava druge programe na pogodan i efikasan način. Možemo ga zamisliti kao dirigenta u orkestru. Dirigent, operativni sistem, ne svira nijedan instrument, ali bez njega orkestar, odnosno hardverske komponente, ne bi mogli da sviraju u harmoniji. Jedan isti računar može da radi potpuno drugačije u zavisnosti od toga koji operativni sistem koristi. Njegova uloga je da upravlja svim sistemskim resursima kao što su procesor, memorija, ulazno-izlazni uređaji i svemu što se u računaru nalazi. Specijalizovani alati, aplikacije. Aplikativni softver ili jednostavno aplikacije su programi namenjeni za rešavanje specifičnih problema i obavljanje zadataka za korisnika. To su svi programi koje svakodnevno koristimo, poput web pretraživača, programa za obradu teksta, video igre ili alata za obradu fotografija. Za razliku od sistematskog softvera koji upravlja samim radom računara, aplikacije su te koje direktno određuju vrednost IT-a za korisnika, jer su one direktno uključene u poslovne i lične procese. Istorijski gledano, raniji računari nisu imali operativne sisteme. Ako je korisnik želeo da sabere dva broja, morao je ručno da unese svaku pojedinačnu instrukciju, što je bilo izuzetno nepraktično i zahtevalo je veliku stručnost. Zbog te nepraktičnosti ljudi su počeli da pišu skupove instrukcija za uobičajene operacije, što su bili početci operativnih sistema. Evolucija operativnog sistema je u suštini priča o automatizaciji i pojednostavljenju. Osnovna svrha operativnog sistema je da apstrahuje, odnosno sakrije složenost hardvera od korisnika. Slušalac više ne mora da zna kako da upravlja memorijom ili dodeljuje zadatke procesoru, jer operativni sistem to radi umesto njega. Ova evolucija je temelj nevidljivosti tehničke strane IT-a, koja je pomenuta na početku naše epizode. Kako softver i hardver sarađuju? Za sada kada znamo i razumemo šta su hardver i softver, možemo da istražimo kako ova dva fundamentalno različita dela rade zajedno. Međusobnost je potpuna. Hardver bez softvera je samo bezumna gomila metala, dok je softver bez hardvera nema gdje da postoji. Njihova saradnja je direktna. Svedena je na pažljivo definisane slojeve. Aplikacije ne komuniciraju direktno sa hardverom, već preko posrednika operativnog sistema. A u toj interakciji ključnu ulogu imaju takozvani driveri za uređaje. Prevodilac, odnosno uloga drivera. Driveri su ključni delovi softvera koji deluju kao prevodioci između operativnog sistema i određene hardverske komponente. Svaka komponenta, od grafičke kartice do miša i štampača, ima svoj specifični driver. Ovaj driver omogućuje komunikaciju i prenos podataka između hardvera i operativnog sistema. Evo kako taj proces funkcioniše, korak po korak. Aplikacija šalje zahtev. Kada, na primjer, u programu za obradu teksta kliknete na sačuvaj, aplikacija šalje taj zahtev operativnom sistemu. Operativni sistem ga usmerava, operativni sistem prepoznaje da je u pitanju zahtev za dugoročnim skladištenjem i usmerava ga na odgovarajući driver, u ovom slučaju driver za hard disk. Driver pretvara vaš zahtev u specifične komande i format koji hard disk razume. Na primjer, napiši ove binarne podatke na ovu tačno određenu fizičku lokaciju. Hardver obavlja operaciju, hardverski uređaj izvršava fizičku operaciju na osnovu primljenih komandi. Zatim, hardver šalje rezultat nazad kada se operacija završi, šalje potvrdu o uspešno izvršenom izvršenju nazad driveru. Driver ponovo prevodi podatke sa hardvera u format koji operativni sistem razume. Na kraju, operativni sistem prima odgovor od drivera i prosleđuje ga aplikaciji koja tada prikazuje poruku da datoteka je sačuvana. Ovaj višeslojni pristup je temelj savremenog računarstva.
Aplikacija ne mora da zna ništa o zamršenosti mehaničkog rada hard diska. Treba samo da zatraži od operativnog sistema da sačuva datoteku. Operativni sistem, s druge strane, ne mora da zna kako svaki pojedinačni model hard diska radi. On jednostavno komunicira sa ispravnim drajverom. Ovaj pristup pojednostavljuje dizajn sistema i omogućava proizvođačima da ostvaraju nove hardverske komponente, a da pritom ne mora da prepisuje ceo operativni sistem. To je tajni sastojak koji omogućava da, kada uključite novi štampač ili miš, on jednostavno radi, pod uslovom da imate instaliran ispravan drajver. Da bismo ilustrovali ovu sinergiju, pogledajmo dva konkretna svakodnevna primjera. PC gaming sinergija je na najvišem nivou. Igranje modernih videoigara je možda najzahtevniji i najvidljiviji primjer saradnje softvera i hardvera. To je savršena demonstracija kako se performanse sistema ograničenje njegovim najslabijom karikom. U svetu igara dve hardverske komponente su ključne, CPU i GPU. CPU i dalje obavlja sav mozgovni posao, on pokreće logiku igre, upravlja veštačkim inteligencijom protivnika, izvodi simulaciju fizike i koordiniše učitavanje svih elementa sveta igre. S druge strane, grafička procesorska jedinica, odnosno GPU, je umetnik. Njena jedina svrha je da proračuna i renderuje vizualne elemente na ekranu, od kompleksnih modela likova do osvetljenja, senki i tekstura. Njen zadatak je da crta hiljade sličica u sekundi i na taj način obezbedi glatko i imerzivno iskustvo. Kada CPU i GPU rade u savršenoj ravnoteži, performanse su optimalne. Međutim, često se dešava takozvano usko grlo, engleski bottleneck. To je situacija kada, na primjer, izuzetno moćan GPU se upari sa slabim CPU. U tom slučaju umetnik GPU je spreman da crta neverovatno brzo, ali menadžer CPU mu sporo daje instrukcije, što ograničava ukupne performanse sistema. S druge strane, moćan CPU je beskoristan ako grafička kartica ne može da izrenderuje složenu grafiku dovoljno brzo. Ovo jasno pokazuje da prava snaga sistema definisana balansom i efikasnošću njegove najslabije karike. Drugi primjer iz prakse, mobilni telefon, aplikacije za kameru. Evo još jedan jednostavan, a ujedno veoma jasan primjer je aplikacija za kameru na vašem telefonu. Korisnik pokreće aplikaciju, dodirna ikonu aplikacije za kameru šalje zahtev operativnom sistemu. Aplikacija traži pristup, jer aplikacija ne može tek tako da počne snima. Ona prvo mora da zatraži dozvolu od operativnog sistema za pristup hardveru kamere. Operativni sistem prosleđuje, odnosno operativni sistem deluje kao posrednik i proverava da li aplikacija ima potrebne dozvole za pristup, koji su korisnici dali u podešavanju. Ovaj korak je ključan jer štiti našu privatnost. Instrukcije se šalju hardveru. Ako su dozvole date, operativni sistem prevodi komande aplikacije, fokusiraj, okini, slikaj i šalje ih hardverskim komponentama kamere. Hardver obavlja posao. Hardver, odnosno objektiv, senzor, procesor slike, fizički izvršava zadatak. Snimljeni podaci se vraćaju kroz operativni sistem u aplikaciju, koji ih zatim obrađuje i čuva kao sliku u dugoročnom skladištu telefona. Ovaj primjer ilustruje kako odnos softvera i hardvera nije samo zatvorena petlja, već je to interakcija u tri smjera, softver, hardver i na kraju vi kao korisnik, odnosno konačni arbitar. Operativni sistem igra ključnu ulogu u posredovanju, osiguravajući da softver ne može da pristupi hardveru bez našeg izričitog pristanka, čime se obezbeđuje sigurnost i privatnost u modernom računarstvu. Vratimo se na beskorisni, sjajni telefon s početka epizode. Danas smo, nadamo se, shvatili zašto je bio beskoristan. Počeli smo sa skupim komadom gvožđa i otkrili da bi postao moćan bio potreban Istražili smo fizičke komponente,
telo računara, od brzog ali ograničenog CPU-a do kratkoročnog RAM-a, masivnog dugoročnog skladišta, zatim otkrili slojeve uma, sistemski softver, kao što je operativni sistem i aplikacije koje nam omogućavaju da radimo konkretne stvari. Najvažnije, shvatili smo da prava magija nije u hardveru ili softveru pojedinačno, već u njihovoj besprekornoj, slojevitoj i orkestriranoj saradnji. Hardver je materija, a softver je duh i zajedno čine nerazdvojnu i funkcionalni entitet. Ja sam Ivan i hvala vam što slušate KET podcast. A sada najava za sljedeću epizodu. Ako je softver mozak, hardver telo, onda su podaci krv. U sljedećoj epizodi pričamo o podacima, kao nafti 21. veka. Hvala što ste bili uz nas, zapratite nas